Vi kad imate u kartonu bilo kakvu šifru, pošto su to nasljedne bolesti, genetske bolesti, taj čovjek ima sutra problem jer se to gleda kroz karton. Vi ako imate F dijagnozu, neko imao suicid, može biti i suicid napišu. Taj čovjek ne može dobiti oružje, ne može se zaposli, ne može polažiti vozački ispit, ne može dobiti neka zanimanja. To sve posljedice koje mogu da se dese. A jel znate kako da se reše te posljedice? Ne možete rešiti. To je upisano. To je jedino sad nekim zakonom da se to briše. Ali mi ne znamo koliko je on upisao. To je ogroman broj ljudi. Jel vidite? Ogroman broj kartona. To je nemoguće sad ići gledati. Prvo, ja nemam pravo da gledam to. To je mogla bude neka posebna komisija koja bi to gledala. Naložili ikome da se brišu dijagnoze? Ne. To ja ne smijem da radim, ne bi ja to radio nikada. Ne to, nijednu dijagnozu. Da li je neko obrisao? Možda je obrisao on. Jer ne znao, ima spisak koji je radio. On ima spisak svoj. On je imao spisak s kim je radio. Niko, odgovorno tvrdim, da nije mogao da obriše nijednu dijagnozu. Kako da obriše? Da iscijepa karton? Da li postoji mogućnost da sad neki drugi psihijatri brišu dijagnoze nezadovoljne? Vidjet ćemo sad s njom, ja ne znam. Vidite, ja da sam znao da on to radi. On to ne bi radio, vidio u tom momentu kako sam ja znao. On je to radio perfidno i sakriveno. On je čovjek se primirio i radio svoj posao. I da neko nije prijavio, ko bi njega neko otkrio? Nego on je pretjerao. On je pretjerao sa dijagnozama, filovo. Nije pisao jednog, pisao po 20. Sad ćemo zvati načelnicu da vidimo šta su brisali. Evo. Pozovite, evo čekamo. Alo, načelnik. Ajde, samo kratko te pitam nešto. Kad smo mi onoga Miljatović etički odbor i to poslali, kad sam ja potpisao prošle godine papir za brisanje dijagnoza, o čemu se tu radilo? Stan ima moj potpis, načelnica psihijatrije je brisala ono što je Miljatović pisao. Dobro, nije bitno. I da li, samo te pitam, znači bila je Maja, nisi bila ti načelnica, tako nisi. Je li Maja Gvojić brisala te dijagnoze njegove? Da. A što piše da se tamo brisala dijagnoza? Ne može. Znači nikom ništa nije brisano. Nikom ništa nije brisano. A što sam ja odobrio da se može brisati to? A, dobro, okej. Važi, okej. Je li to zakonski odrađeno sa pravnom službom? Važi, čao. Hoće da pacijenti na taj način? Sa pravne službe, da. Evo sad sam odnio da su tad došli njihovi advokati, pošto su ti ljudi imali problem, da se onda navodi, oko zaposlenja i radnog mesta. Ili neko je teo da produži licencu neku i on je dobio, to je rađeno u medicini rada, ne ovdje. Znači oni koji su došli traže nekako uverenje i kad su poslije vidjeli, znači njima je to obrisano iz kartona gdje su radili 4 pacijenata. To je bio zahtjev advokata njihovi pravne službe gdje sam ja, sad sećam, sad sam ja potpisao, ne bi ja potpisao, sad ajde briši, idem ulicom, ne, nego sa pravne strane je pokriveno. Jer oni su pravni akti, ja nisam pravnik, ali kad su moji pravnici njihovi ustanovili da ja mogu kod ta 4 da obrišem jer njima to smeta. Uz da se ustanovi komisijski da li taj pacijent i ta 4 ljudi su se spasili budale.